مراد کایا شروع کاره ورزشی ل باکور کردستان درده دشتا وانه دل گل من بیتنم دل گلبی باوی کلاس لسروی که باخوین که مراد ماندین بی جوی دست بکن دادوان صدم بو یان آست آمد سپور نباش بو که زمان از و تماشاوان رو داوی سلام دکم لبله دادوان گلک خلطه کن راسته لبله دیسه هوجه بو افتیم همش دادوان بر با همش باندرمای بر با چونکی 2 سال پیشیان هوا کم بون شامپیون دیسا دادوان پشتوانی آمد کردن دیسا دادوان جبو ما خراب بون لبله تیمک به حیز بو yani dadvanan çend xelata hêjî kirvan dîsa medkarê em maça xwe bistînin. Ev maç du maçê me daviyê gelek girîng bûn. Ya rastî dadvanan serî heta nehe hem bo me gelek xelata hêkirine hem jî ji bo dijberê me hem Erok hem jî Erzurumê yani ez kêm şêm 10 maçê wan ji we re bêjim ku dadvanan ew maçda wan dijberê me. دادوان خلطهین مازن کرد گولک ما بیجه گولک ما صدی ست چیزگی درباس بو او قبول نکرد و او پوزیونا مراد و او دادوان ترکیه ویت شیرو بکار تواهی تشکی بری خود ده هم مد بیجن او کارتا سور کارتا گلکی گران بو کارتا سوردان تیمام هیلان 10 کس تیمام ایلان 10 کس و aynı saate maça Erok keçi öğrenid leistin keçi öğrenid sadı set penaltıya vanji nedan çava çünkü dijberi amede Erok'a hevce Erok be şampiyon yani تدبینی پلانک لدیجی آمد سپور هیا داکو نبه شامپیون و بچه پلی اوفه صدی ست پلان هبو zaten ev plana medzani پیشی دا هوجه ریوبریه جبو وی پلانی پچکی اوانجی پلانای جداتر چکربان لی ریوبریا ما چوتش نکرن هوجه بو چوبانا انقره چوبانا فدراسیونا ترکیه گل سیاسیان آخفت بان یعنی وی آلی دا ریوبریا آم سپوری جگرکی ماسیه دوان هبون والحاصل yani دو ماچان دا maçeki dadvan maçeki jî Mesut Bakkal ne girtin û hêviyên me şkênandin û em jî gelek xemgîn kirin. Du yarî mane eger Erok yariyekê wekev bibî tu Amed her du ser bikevî dîsa dibe şampiyonî. Tu dibînî hêviya Amed Spor lawaz bûye bû derbasbûnê? Yani ez zehmet dibînim van her du maçan. Erok ez her du maçê wan jî İstanbulê ne, yek Sarıyer'e, yek Pendik Spor'a. Sarıyer Maya Ligê da evî armanca wan çûnîne ji ber wê yani baweriya min çûn ne ez bêjim Erok van her du maçan destînîtin baweriya min tiştekî heye Amed Spor bir testê yemîn yani heke ne reza duyemin da heke xelas neketin bir testê yemîn heke bibîn testê yemîn ji bo finala playoffê dibînîtin. Biz Gulan'ı finala playoff yani Almanca rastî eveye. Almanca rastî playoff finala playoff ya hewce mehek dî pêşan he 22 Gulan'ı playoff finalî heye. Helbet van her du maçan Amed hewceye kazanç biketin. Yani belki mirov nizanîtin belki Pendik puaneke jî wergît belki Sarıyer jî wergît. Eve ihtimale gelek biçûk e ama dîsakî ihtimale. Yani جبرو اد بیجم yani هوجه و تیمی مهک مایا جبو پلیوف بو فینالا پلیوف جی شانسی می دیزیده بیتن çünkü تو درې دی از ګلای دمه ته ناګرم له هیویوي کې کو اف پلانا کول د جامات سپور هيا سر نکره اما سپور چمپیونی دا ببینن در باز سوپر لیگ به دیسا روزن پیش دام ده باخ ون سپاس کو تدام خودم گلک صابی سپاس سر سرچوان صابی سر سیم سرچوان